iyo nimeze nk'abantu ntibishobora kuvuga zitakora bikangwa n'amacu cyangwa imiheto itabaye ntawe ushobora kuyitanga imbere. Imana y'intumwa n'abahanuzi niyo Mana isezera gasohoza yamishe mu maba ugiye cy'imvururu ivyandushaga bikugwaho n'imyanzuro y'ijuru. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Turagasubiramo twitonze tuvuge ngo ni Imana isezeranya igasohoza yampishe mu mababa mu gihe cy'imvururu ivyandushaga bikugwaho n'imyanzuro y'ijuru. Imana y'intumwa n'abahanuzi niyo Mana isezera gasohoza yampishe mu maba mu gihe cy'imvururu ivyandushaga bikugwaho n'imyanzuro y'ijuru. Ijuru ryambere iyeme ryagakisa ryakenye imbaraga mu gihe zikamiwe. Haleluya, haleluya. Juru we turanga umukungu mushingwa inowa.
irukanke rero, iruke. Iruke. Aho twahavuye papa, gwino kabisa. Gwino papa, gwino. Aho twahavuye kabisa. Turagushimiye kuko ukomeye. Turagushimiye kuko uri umwami wacu. Turagushimiye kuri se w'imigisha. Turagushimiye Kristo kuko uri imbaraga muri twe. Turagushimiye ko turi abawe. Turagushimiye kuko imbabazi zawe zituriho ibihe byose. Yesu Kristo. Turakwingize Mana. Iyi mitwaro iri imbere y'aba bantu. Yesu Kristo. Ubagirire neza Mana. Ubagirire neza. Ubibuke muri iki gitondo. Icyapa y'isi. Baraga z'Imana zikomeye. N'icubahiro cyawe kigana. Uwazanye umutwaro wiwe wese hano. Imbaraga za Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu azashyize. Akagera ku baremererewe. Agakomanga umuntu wese agakingura. Akaba umwishikira imbere yawe. Uri mwiza sinzi uko novuga imbabazi zawe. Twicaze pa. Twicaze. Irukanke Mana.